Siyandvusela nenebekunene. Umuntu akasho nje esiveni ukuthi kunetinto lebetenteka kulamalanga lendlulile kuze kuba nglamuhla soloku tiyachubeka. Letinto letenteka kuti ti tsinza umphefumulo, tihlasimulisa umtimba, tiphindze tingenise emanti emadolweni. Sibonile budlangdlang lobentekako etindzaweni letinengi eveni leti tentiwa bantfu laba ngakacondzi kuthula. Labo bantfu bahlasele tintfo eveni, takhiwo, timphahla, tabulala emabhizinisi, kwebiwa kwabulawa emabhizinisi lamaningi, kwavalwa imigwaco eveni. Ake ngithi-ke ngisachubeka nale nkulumo ngendlulisele kukhalela kwahulumende, akhalela bonke labatsindzekile kulomgudugudu lokhona, nalabo labalimele, nalawo mabhizinisi la limele, nalabo labatiphilisa ngaletinye tindlela. Konke lokhu lokwentekako sikubona eveni. Hulumende-ke utsandza kucinisa ukuthi kucinisa emaswati ukuthi lala kubonako hulumende uyetama ngayo yonke indlela, usebenta busuku nemini kukuvikela nalabo emhlabeni jikelele kanye nalabo labengcusele emavabo kulelive. Siyasho ukuthi sichubeka ngato tonke tindlela tokuthi lesimo lesi sisikhawule, singete sachubeka siyembili. Livekela kangwane kuphila kwalo nebukhona balo lakhelwe ekuthuleni nekusimameni njeke. Loku kwakhelwe khona kulokuthi seminyaka leminengi soloku sibambene sisachubeka. Nekwati-ke ukuthi kude intuthuko nenchubekela phambili lengenteka uma ngabe simo sinjengaloku sinjena la ngaphandle. Lelive leli lichubeke soloku lihlangene, libutsene, libumbene. Noma kunjalo noma kukhona lapho singaboni ngasolinye, loko kusente nje sachubeka ngoba besati ukuthi kuhlangana nibambane ngona kusisita sithuthuke siye phambili kuto tonke tinhlangothi tekuthuthuka empilweni. Lokwente ukuthi sichubeke thuthuke ngalendlela lesithuthuke ngayo lokuthi besitinaka tintfo sichubeka siyatinaka leyo misimeto leyenta ukuthi sichubeke sibambane. Kukhona tintfo letakhelwe, tinsika lesakhelwe kuto sisive lesehlukile, letehlukile kuloko kwalamanye emave. Sibambelele emasikweni ethu, sabambelela etintfweni tethu letisithuthukile noma singaboni ngasolinye. Konke lokhu ngilokwente ukuthi sigcinela la sikhona khona. Siyagcizelela-ke nekwekuthi bekunene besolo kusisho ukuthi lelive
yakuhlonipha ukukhuluma tindvo tingafihlwa noma ke singatibambi enhlitiyweni. Ngitawusho nje ukuthi kulamalanga lambalwa lendlulile sasimemetele ukuthi akume kumikisa letincwadzi letibhalwe letikhalato noma ke letikhalo etinkundleni. Lokhu kwakungasho ukuthi sivimba ukuthi kungakhulunywa ngoba siyakholelwa ukuthi kuhle ukukhuluma bantu bavete lokho labakhala ngako emanyeva abo. Kepha ke lokhu besikwentela nine ekunene sizathu sokuthi besifuna kwehlisa lendlela kwasekwenteka ngayo lapha etindzaweni letiningi wawukhanza sekujijelwana ubone ukuthi akusahambi kahle. Sasiphindze-ke sibuke nokuthi sesikhathi lesibi lesi sa COVID-19 lesi lokudzingeka kakhulu ukuthi sivikele emaswati. Uhulumende ke wenyama abekulandzela konke kuze manje lemishuqo lekhona even sithi kasigcizelele lokuthi lama petitions lawo lasakhona efikile etindlebeni tethu yachubeka nokubuketwa sitabe sichubeka sisebenta singihulumende sebenta nayo iParliament nalabo labatsinzekile ukuze sito khona ukuthi sicondzise letindlo lokukhulunywa ngato. Siliveke noma sisiveke lesikholelwa kakhulu ekukhulumisaneni. Kungako nje ke sibuke ukuthi sisebentise tindlela tsite kuze sitokhona ukuthi bantu bachubeke ngekuthi tikhalo tabo lethwe uhulumende tivakale ngokuthi sivule i-email address noma ke lokusebentisa bongqondo mshini lapha emaswati angachubeka afake leto tikhalo tawo nemanyeva awo. Le address ke yale email lesitawo isebentisa ithi petitions@government.sz. Lokhu ke kwenteke ngitsanza kugcizelela ukuthi lokhu sikwentele ukuthi sichubeke sivikele emaswati kulo mkhuhlane we-COVID-19 lese kuvele kubonakala kubhebhetela emalanga alandzelana soloku ikhuphuka inombolo iya edulu. Kungako ke sithi nase sibuka lokho sifake ukuthi bantu bafake ku-email lesengibalile lesengishito. Umhlaba wonke ke nebekunene lokufana nathi kusiphethe lo mkhuhlane kakhulu le COVID-19 and kulamaviki nje ngalongishito siyakubona khuphuka kakhulu. Bomakhelwane nje seba memetelene ukuthi sebenyusela ku level 4 kuze batovikela sive sawo ngoba kulukhuni. Sitholile ukuthi nyalo lo mkhuhlane lokhona umatima kakhulu ngilona lokuthiwa i-delta variant yale virus lokusho ukuthi ke ngiyo lele fuca kakhulu lesiwombe sesithathu. Lokhu sikubona ngoba kwenteka kakhulu esifundzeni sase-Gauteng eceleni kwethu. Lapha sesithumele khona ke namasampula yocwaningwa ukuze sitokwati ukuthi lokhu kungiko mbambani lokwe-delta variant ngoba kuba sedutane na Ningizimu Afrika konke lokubatsinzako
kuye kusheshe kufike nala kithi kungako ke sithi asibambisane nabo sibone ukuthi singasitaka kanjani. Kumgcoka ke nyalo kakhulu ukuthi sibambane sisebenze sitovikela impilo temaswati sivikele lo mkhuhlane longahle ubhuqabhuqe sive semaswati. Bathi lo mkhuhlane lona lo sewukhona ushaqtela kakhulu. Mhlambe kungako nje sibonele inombolo tithi nacala kakhulu atakhuphuka kakhulu ngoba ushaqtela kakhulu. Siyacela ukuthi amaswati abambisane kwawona, abambise nahulumende kokuthi kwentiwe konke lokusemandleni kuze sitokhona kuvikela lo mkhuhlane. Angisho ukuthi noma kunjalo lo mkhuhlane unje uhulumende utimisele kokuthi achubeke asebente letikhalo lama petitions lasefikele etandleni tethu nalawo lamasha langahle aqhamuke ngalendlela lesengibalile ye-email. Lokumgcoka ke lamhla kwendlula lokucondzana nempilo ngokuthi kuze sivikele lo mkhuhlane kuze ungakhoni kubhebeteleka. Uhulumende uthathele isinqumo lamhla ukuthi asale enta ikhefi kusho ukuthi kungasahanjwa kusukela nga6 entsambama kuze kushaye 5 ekuseni. Kusho ukuthi leyo khefu icala nga6 iphele nga5. Kusho songasuka nga5 uhambe uye lapha ungaya khona lapha kudzingeke khona. Konke lokhu kutawo vele sisheshe sicale lamhla ngoba letinombolo lesitibonako singabe sisema simele likusasa. Konke ke mahhovisi sincume ukuthi asala valwa nga3:30 entsambama batokwati bantu ukuthi bathole kokuhamba babuyele lapha bahlala ngakhona emakhaya kuze bafike baphephile. Labo la kuthiwa ngama-essential workers kutawudzingeka ukuthi babe nawo nalama permit ngoba kukhona longahamba nje ebusuku noma ngale curfew athi uyi-essential worker. Kepha ke sithi akube khona lokutakusho ukuthi na uhamba ebusuku nasi sicepezana noma na incwadi lesho ukuthi uyi-essential worker. Angicizelele ukuthi nebekunene kude umuntu lobhekeke ukuthi kungenasizathu abe ngaphandle asashayele sikizi. Lokhu ke kutasisita nekuthi sisebenzisane kahle nemibutho yokuvikela tawuchubeka itsicithi sakalala ivikela timpilo temaswati. Lokunye uhulumende lasakwentile so vele wathatha isinqumo sokuthi tikolo divalwe kuze tovikeleka abantwana ngoba lo mkhuhlane lo sesiwubonile wehlukile kunalelo sichamuka kuwo lona sowubonakele ukuthi nebantwana uyabathinza. Kubhlungu ukuthi bantwana ngaso sonke isikhathi basafunza batawuhlukubeteka ukuthi bangachubeki nekufundza. Kepha lokhu kumgcoka kakhulu ukuthi kuze sibavikele labantwana sivele sitivale letikolo. Siyacela ke nakubadala ukuthi bantwana nasebasekhaya ngaba kuhle ukuthi sihlale nabo nje bantwana kuze batovikeleka. Sibonile kulesikhathi lesiphelile bantwana bebahlukumedeka ngenzaba ukuthi bebavama kwehla benyuka labanye baze bathole ingoti
kwemitha labanye bathole ingoti letehlukene nje. Ngakho ke siyacela abadala ukuthi babagodle abantu ababo babavikele. Sifuna ke sengiya ngecetheni kusho ukuthi uhulumende uyanakelela kakhulu etindzaba tebantfwana, nekwekuthi ke nakusentiwa loko uyanaka uhulumende ukuthi kuhle sibambisane noma ngabe kunetinto lesingaboni ngaso linye, sisive sinye noma ngabe singaba nawo imbono lehlukene lokuvumelekile. Ngenhlanhla lembi ke lengithi angikusho ngwekuthi lemshuqe lesiyibonako ayisekho kuletinhloso noma lokhu lebekushiwo kubhalwa phansi kungema petitions segijelwe lencola bantfu noma bantfu laba netinhloso letehlukile lokunema criminal elements. Lokhu ke ngeke live lelivikela sive likuvumele noma ngabe kungayiphi indlela. Siyasho ukuthi akufuneki ukuthi kube khona lesimo lesikhona, sicela ukuthi sibambisane. Liveke litawo thatha tinyathelo lecatha kulabo lababhebhetela lo lokudlwangudlwanga lokuhlukumeta timphilo netindlela amaswati latiphilisa ngayo. Imbutfo yakuvikela itawuchubeka isebente ivikele sive kuloko lokubonakala ukuthi kungahle kuhlukumete emaswati ngetindlela letifanele. Sithi ke asibambisane lapho maswati lamahle kwekutsenini kutovikeleka timphilo tethu songana. Ngiphindze ngicele ke wonke maswati latawamba ngale abike nebugebengu, abike konke lo kungahle kuvete buhlungu etimphilweni tethu sonke singemaswati. Siyasho ke ukuthi sisachubeka sibuketa leto tindzaba letilethiwe kuhulumende ukuthi atibukete. Sicela ukuthi sibambane, sisachubekela phambili, sisabukene naletingcinamba. Siyabonga kakhulu.